Fatal fatulo Samoa Entertainment TV mai Samoa le nei fo so fo. A mai so tapo inga tama matina matua. Tela ho mo mai ai tato fasalonga le nei tula. Malo le soifua o sine fa. Ele o avanea le FSS ya inga le loto I fale le vang fa upfai le faspol fa tutua ile tua Samoa o tasi. Mamafu anga tu waifua nga alwenga fa awau awale le yo tunga talau tele ana le malo. Falling of ayan na o le vai so nei na wa vantu I tonu le tupe fasili. Mai le pulenga o le mlai va lele. E lona minista le tunga olo a 450 va ai. E 2 miliona fa selau 5 sulu afe. Valu selau 5 sulfi tutala. Peita ina tautino olo talu olo o yai tulanga pangatia o fea ngai malesi fa la poptonga o ila lola na vaavainga. Wa fuayo na le umane. Mai a fa malulu ai le minista. Ile foa I le tua wa maua. E pe ona polo ia ai ele tulafono ai mai se wa tulata ele talo le tupe pe on saunua. Ai wa amata tu le Samoa Airport Authority ma na tupe fasili le wa molia nei le mai sonei. Ile nga kia ko iare sila kono fionga I kuna ngata kia lo fea ngai makapo fala popo ia o le kuna nga fo io wa fio o mai le kai mi ka su kausanga ia o le vai la fa kia ku ka ko plan ni ia o la kilo ku le silenga o mai I dividends le sector near transport ma infrastructure ia o le ke lo la fa solo la ku la ve a maka ku ka ko Samoa Airport Authority ia fa maruru foi lo fionga o fo ia le ku ala ia o ma le selengi. O le fionga le tinu uen so o yalo le na talialo ia le tupe fasili le Samoa Airport Authority. Ele ngata ina ia faftai. Ai o ia talo sia foi. Masalo o awa I mai se le ni au na fa o ane tonu. O le atu le fafete le lo fionga minista. Ia na atu sika fia pe to su 5% te lo le o mai. Ia e muri tele to ala fafete tele. Ia ole ferna de fatino le mala valele. Ia me se la fenga le. Ia le ngale fatino le ofisa tupe. Ia wane fo ai le vo tala tata to tala tupe. Ia le fatano ina ne ia le mayuni. O le sauninga o le tau awa loa iai o le 2.5 miliona a le pulenga o le mlai maalele na faalawi loa I le itu lau o sota inga tele vavave le malo. Ma faaftai fo ele tinu ule fono faatonu o le pulenga o le mlai maalele. Inesi o tala, o se taimi o le soe tali mai ai whanua le fionga le ata o le sa cherry plant mai Solomona. Ina ua tatala ai ele malo Solomona le avanua toi fo I mai ai le li loa I Samoa. Talu mai le tau fingo I le amtanga o le vai so nei so tanga I le mansalomianga o lona fa atonga falea o le fai ungol tauvanga Miss Pacifica I Solomona I le fai ungol vai so na te nei o se tua inga o lo te ena malo si ele li loia o le fionga le ataua lesi fa amasino le toa lima na fai fai ungol tauvanga tau salo le Pacifica ele maustata wawa no il faltua le li loia I Samoa nei le fionga fia ai le toa salo te Jan Maubrant peitai na ia tau I le Samoa Observer. Le tu ua e le atau o Solomona I le solulu ananafi o soane Australia I New Zealand mamalanga mai ai I Samoa. I le lipoti lava lea na ta uai wa uma o na whaia lana whaamtalanga o le mta upu e pe o na mia ai el malo o Solomona. Jerry, are you able to tell me exactly what happened on the night? So, ole ku wai me fameng ukango rigged that I rigged. Yeah, Peppa scored. Peppa's, scoring sheet from a single manga. But I have nothing to do with telling any points. But ole menga kupu. Ole nga ile kay mingo wifi mai futa unga. Ele kai. Yep. And we did follow a process more finally when that comes up. But failo walu ave ya pepa ya koi fai ma ko tai ni ma ko maka there were no score sheets na mai fai ni tai. It's just a plain paper divided by kusimaya ya pole lako. This is the casting vote ale hit judge. So there was one incident for my
e mawhai I mean, if I had my deliberation because there was a tie. Okay. We did that, took it to the scrutineers, we counted and make the decision on that. So, fai lo wan ave o le scrutineer, fai kau ya mako me yang fai, and there was another tie. Oh. Because it ko whao ka mamenga o lako, I have the casting vote. So my casting vote nga pe apa basic tai, and I was transparent and I got everyone to be involved. Au lako lo, fai uma, there was a tie. Another tie o bakulo, okay, I'm using my fai whao ngā rola u casting vote la, fai dei loa. Here the determination of where to go, and we went to, obviously, I went for the Kako King because the Malosi Lama stage interview and the tournament. And the contestant 3. That's what happened. Okay. And from there, I was accused that I don't know what. O koyo le lopo la fa mai ko lima ma ko la kong palo kaya kong ko lua ma uang palo kaya Samoa. I don't know where that came from because the papers I took to the scrutineer. Yep. And we opened it. O sa, you know, lua ya konga lua Samoa ile palo. But the Tongan judge, the king leo, what we all know, the king mata. She really bullied her way through which, you know, under the rules, and quite fast, nga maku kalangua, e fasa nga maku share inga ya. I for lingua, ya maku score sheets. Fasa for inga maku kalangua maku amongst ourselves, we can't discuss our score sheets with anybody, including us, amongst ourselves, amongst us. So from there, makaroon vesile nga alu fight. What's that? Then alu lo kaamilo solo and ended up kalangoy lo nga angko nga Amerika. Then ko makungay ko retract may lang lime fa may nga mo fabricate mo nga whatever. But okay there, yeah, la lime there happier. But the process on the night, it was followed to the T. Very transparent. The judges handled at any point were involved in tallying up of the points. Scrutineers were doing that. Gil Kusti with awards and placings, scrutineers. And one of the conspiracy was that I went up, grabbed them and tore the score sheets, and I handed new score sheets to the MC, new result. Oh my God. So, and this were, if someone really had the educated makikilo allegations how can I do that in front of thousands of people looking at what was alleged that I did? I can't imagine me doing that. If I pay building a reputation, integrity like this for how many years, 30 plus years now, and just throw it away over this pageant that I don't even earn anything from. Leatua, Maata said she spoke to other judges. I may confirm my judges nga ola ko nga vote for Miss Tonga. Now the question is, nga confirm my judges nga that there was such a conversation? So Maata went around and asked Famasingo Uma, including Famasingo Vanuatu le Kaufi. Oh my God.
She went up to them and asked them. Now, you can imagine a judge being really bullied by a judge like this. Yes. Basically, I voted for Tonga. Even though it said me a vote, I vote because Leilua approach so that's what happened. Samoa. But the paper that I took to the scrutineer and we both looked at it with the scrutineer, Leilua Samoa. And then I casted my vote. All right. I mean, naturally, we all vote Samoa because of the stage interview. Oh, everybody saw that. The stage interview was my deciding vote. Ilemele for my there was a tie. So I gave my vote to Samoa because of that between the two of them. Stage interview wal Kenya there Samoa Lorikonga. So she is going around saying famaya si famsingo ko yang ia o konga nga vote I don't know, Professor. You bullied. You bully away from single and ole kakukula from where you shouldn't. Scorings it's confidential. It's your confidential decision. Yeah. I have no idea. Well, my sola. Oh, Professor keyboard warrior my yeah, I was finger Vanuatu. Makwai polonga ilemele, right? So le o looking at mama si finger come for your lifile stop order. And the sad thing is, we haven't seen a copy of the stop order. We haven't even been given what the grounds, what the basis is, what anything. We all went through the check-in and the security check. Immigration for clearance and that. I thought we can't get on the flight. Obviously, I had the Tongan delegation right behind me. Because we were going to be on the same flight. And they were very sarcastic towards giving a so I felt awkward. And passport the immigration officer FMI, the man of the moment, look at what's going on? Well, you're not going to get on a flight, so Wa tanga i nei ona toi whangongota tangata o safata i o nā aloalo i le umane ai. O suesuenga lata mai a le Strauss po le ofisa suesue whaasaienisi a Samoa. Mai loa i le o iei se a whaina o ngā samin sua umsaa mai le manuanui. Le vaa suesue a New Zealand o ngoto ai i le ngātai whale o safata talu mai o ke topalu o lo wha. O le aso lua le vai aso nei lean au mai ai le whaalinga o ama ese lea tapu ona toe uia o ngā samie pei ona fuafua. Mai tawina talo na tapu le toe whangota ino o ngātai whale o safata a fua mai i masalonga i se a whianga o tau mawhamawhingota mai suau umama o le waa. Nā ngā ia tuloa ia wha tau ngā ia, mai le atu whale a lili e wha tau i safata. Peitai, i le whontanga tai o le tumalo o safata na lato tauai i tu stala, le te leo le a whaina o tau mawhamala ngā tupe a inga mai le sami, ina ua tā ofi atu whaangotanga talu masalonga, ia whianga o i amawhingota. Nā mole mawina mai fo ile avatu ele ofisa o le ampasa saina i Samoa, o le 5 whetala i tai o le tumalo o safata e fsosoani i a inga, nā whaina o lato tamau a inga ina ua tā ofi a whaangotanga, mai le ngātai whale talu le manawanui. Peitai, o le vai aso nei lea ua whailoa mai ai e le tio whaavao malo o New Zealand,
le ama ese o le nā tapu, ai pau o ngā sami o lo whaasā pea, o no o tu iai, i ni tangata mai tua, vanga nā tangata o ngā lulu e wha umal wha mai no le waa, o sami o taati ai le manua nui tusa, o le 2 kilomita whaata amilo. E matua whaasā i lava ni tangata e o atu iai, mani masini pueata e pe o drones, vanga nā ile au whai ngā luenga, o wha awau ngā luenga wha mamau le waa. O le matautia o le lipango ta lo sa ilia nei e leo leo. Le ua ofo mai ai le mtanga alwenga o leo leo se tupe mo le tangata e nā te tau watu se whaamtalanga ili me o iai lau i titi tualima. O le ali ipo o le tama ua whautua ina e leo leo le tunu e awane i whaalata ina talu e onga soli tula whono. Nā lai o na whale pui pui e au fiai ma le whaamalo steine ngā oi ma le tale pe whale. O lo whautua ina pele tunu e ngā lulu e whaatasi mo le sa ili o lau i titi. Ma ua ofo mai eile se leni mo le tangata na te avatu ni whaamtalanga. O le sailinga foia se tasi o ofisa whaasalalau i New Zealand. I whaamatalanga o le aveta avale na maliwai tu au maletino o le tama o ngā NUS po University of Samoa ia aperila lua o lua tasi. Na ofo mai ei fo ile tupe mo le tangata e avatua whaamatalanga. Peita i o ta ua le tātou pa anga i eilo na sila fia le sailinga tupe le sa whaia e le ofisa whaasalalau i New Zealand. Wa uma ona avele tupe i le tangata, ai o le alava e le imaua le aveta avale na maliwai tu au. Ai o le sa ilinga o le pangota ia lau i titi tualima, ua la atua i nei le mtanga aluenga o leo leo i na ofo atu le seleni, mo le tangata e avatua ni whaamtalanga. Ai o tala nao le nei aso whaaftail tāpua i mai manuia taulmanga o toe, whaopoponga le te milaval nei le aso atai au.